haste ganangai bihik Bwsa Kwmajak patimong thapklalia owahaino degaisa haino hai patimong kasai feka nokongni hamjak Khoroksa omorengkano bisi hamsibri hai mong Khumbarti deborma omor bisi jini Bwsano kalangai biangjani kamalangka burini nok korom sarao Bwsani mong Boloram deborma kamingka baskobrao kamibo thangnai metalni amsalmaribo phoni damsini damjar tamajorabo xerox khlaina hini Nokni ongkormani phiaba tabukbo nogoki bulsokpayako aboni bogino Nokni borokbo amang chimang Chwlabaida Kwmajak saltamjagulo metalni dog salmaribo patimunu kitingei Kwmajak koksa jamung yafarka jirania thanao patimunu kitingei Bwsa Boloram deborma tongkosongtone lokrono kjarkha kebo bini bihikno nogui tongke kokduk lambar bai kerengmani kokduk lambar ka 9862619739 day 7629941855 Andung kam Boloram deborma paskura parani jirani PS Tanai unko 3 tarik mewo anburi Nokni hote ongorthamani taglak kifiliapo ke op media through hote lokoronu koijawo joto সম্ভব nukhake ani number japung thani aro jasaire chhabari kisan hambai nungno yes rogo kuno kokdok sada saka thana rogo FI rogo ambai ro kada khai Twiprajwk missing diary rekhang 6 tariko tasudara kuno khosmaya ko kuno khosmaya ko nini aing sosud bari ba bakala bari rogo ke tonon jasaina thangya yang rogo bui bai rogo kisas khamani ba abaro kisas bahai rok dam aborok bahai bumain je do angbo kam tangnai blanok bisi tongthaya fatar fataro thang kam khai tong je mane bo thangpur bang nogo sukre haitai ko ki ang 6 tariko nogo kibil thakya samuni 27 tarik thangmata 27 yang kha 3 tarik khat 3 tarik meo thangata kana ke biango kam khai tong men abo Udaipur side tam kam poilam ko rasmistrin ka Nokni ongkhori thangbro kemon nugrungnai roktora to aforo cherai khorch tongani 12 bosor kana naikha sikto pori dongo ke bo sungro po kono salang kata cherai no ang sungmata cherai no ko bor thanai mani ngo jerainya thai gana ko xerox khanya ni sai kalam sarata digi rogna koche digi phungni sarata rawo ke korang ka soite nang kol khaika sara 10 rongna kol receive khagebo kami agol Bwsaka ang fatar phaja ulo kol khaine sector ba erpore ajorao aro a side wati phaijongo ke anchar do parikha ke ang waisino khorose kajo besti tongla nge horo kol khaya yang basi nogni basi sauka ni beri nogni ongkor tham phungo ongkor tham tala sokai play ni wana khata ke kol khanye kai bini paro rawata ayung thangya po ke kubun ta ya rogo kha rang rok to tong pin thani sombuto pasorok asorong tongnai kono rang rok langya ribut langya kagos potro jotun tong sudu I card din logi soikya abu je chamo mate unko riada board to puro parsoton kana I card soikana binya go phone no dato phone kai hetong keypad abo switch off mangsi mantau tin tipra hastini tofani borok no koijawo ani burinyo ba ani hikno nukhe iko o channel hote unko number jatongani anu jano khori abono ani koimu hambai Juda-juda bemar manjagai hamimaya anggi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikoljak tei dulja klinik tabuk nini ani jotoni ganawono grengshauno kaham shakduk mangduk najagai mano najagai bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanya krung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonakari Butongo, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, action. Dr. Shaknaima Kari of Clinico,
Ketal jurani ketal mesin rok bai sak najagui tongo tei test rok bo khlaijago. Romdi blood test, ultrasonography, ECG, Holter EEG, echocardiography, digital X-ray, pathology, pharmacy, PFT akoro. Haike asakta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871